Kung ikaw kapoy na kasi mong kinabuhi madihala, ayaw pagkapoy-kapoy diha, mintras buhi pa ta, hala lihok ta, oy, dara o tara. Tuara nag-display na sa iyahang mga Christmas tree, syempre ato na pag-upahan ng balay sa itong inahan, kay naharian naman ta, nakapunit man ta, og bagol nga nahayang, hayang gyapon ta, tanawan niya. Dapat madi, ikaw kung maburing kasi mong kinabuhi, ayaw fokusi ang mga butang nga makapalipay nimo og ginahan ka, baka namang ginahan ka nga buhaton, hala buhata, kung magtuwad ka, hala pagtuwad dira, kung ginahan ka manglaba, panglaba diag daghan, unya, kung ginahan ka mag-design, pag-design dira ayaw pagmukmok kay ang kinabuhi na to usaw ra dapat ato i-enjoy ang mga moments, mga minutes, mga kuan kanang adlaw ba ato i-enjoy dili lang kay ato ang imukmok og atong imaritis sa silingan. Pwede na ba sa maritis sa silingan mga madi, kung nga na madi daghang kagabuhaton sa balay ayaw na pagmaritis, ayaw na pagmaritis, dapat magbuhat ka sa mga balay buhatonon like ngani ba mag-design ka, kundi manglaba ka, manilhig ka, mangguna ka, manugway ka, syempre kung namoy hayop manugway ka, unya kung ginahan ka pagmaritis hala pagmaritis pud panagsailang ay lag palabi ima di kay na madaot ka ana, ang madaot imong baba og madaot imong silingan nya unya pod talikod mo ika na poy libakon, di ba ingana ginang kinabuhi sa mga marites pero mao na imong ginan hala buhata, pero ikaw kung di ka ginarog mga marites hala pag design sa imong balay labi na karon Pasko na, butangi na nag mga flowers ni imong mga katirisan sa imong mga Christmas tree kan kay para makita nimo unsa kanindot na ang inyong balay ba, dili kay sige kag panghilabot hilabti na ang mga bongbong nimo dira hala tap-tapi na kung ginang kamo tap-tap unya kung di ka butangi na Christmas tree walay uso Halloween sa mga madi. Kay ngano man, mura nam sa tag-abat og naong nganong Halloween pa man ta. Nga to ba mura sa nagi kurisma. Tara. Dara no, nakita ninyo nga akong mga design. Di ba na siya suga-suga ka na series ka kidlap-kidlap ba. Ana ba butang nag series kay para feel pod kagabi iba nga naa gid Christmas tree inyong balay kanang nagsigasiga ba kay kabuntag palo